Ukartong kaseng Congress na Nongsken constituency ba monat shabong haga jingalang yelab election penuslaw la ainuk sang shabaro ki pajba na ki driver kali ki bejulat ban thiet kali ram bahaba ki mut ban shimi ki kali jongki ki dan kam ban wanra ka certificate na urang ba shnong uba monat shabong ula bu bon ki jingkali hatu kirang ba shnong ki yobo na na bar ai bor kaseng Congress house name khat khandai spa san puan hakapol ba ki yo ya 6 schedule Menom ya kren penitusu nomor kapakor kamsya Anjay pe syakamat Abang ayeng hande bangapay na dumunne Ngayon kidan saurang kali ibadah mam atau Islam Kata kadang pek jadi dikali Nakarai di kenal bagi kapuan na pen yung kini dikali Kiden lesek kita thiet na kapisan lokot na yung Tidak lu kita thiet na karam di balik na kibam dan atli kibam na dia jadi Henry nga kwaban pangkenal ya piki paralok ki madam kali Kibia shimnan na karam ka siya Aswa ba bilay sa kibam Kadon kaway ka dingkali Wana iya ka certificate na urang ba sinom Kadena Wana iya kaway ka certificate na urang ba sinom Namar kata mamut panaw ya pi Habatit ya ka rang ba sinom Habatit ka ni rang ba sinom Habanay siya office papers rang ba sinom Bagna kwa ban kuli Na kami kamon rang ba sinom Ladaon day na kasayang Congress House name Kakinay San Juan Ako bang iyo ya ka 6 city Ladaon gino kita slow atatin ya kata Tiraban Bandi siya yung nalipata Noski Pengsan yang dia Don lawyer yung yung wadon ko Haiko Mga kampang siya yung yung Nadakam dan ka district council Nadakam dan ka Congress ko Pantray kami ya ka Anjong kirambas nung Kisim berkisirdan Kita kamut kanyang hit kali yung pimenta Pinhapan Dawa ya kisertifikat yung pin Laki office yung video Laki office yung SDO Henday dan box kadang ke 6 sedin Kaba aibor yang iklim ng pajam dulu Kata-kata ko may nagimat ka mga kwaban kayo nangyay Anta nga kwaban ya chuya pin Kabarjang ka 6 sedin Kata ito ka aibor hanong kata-kata Ano na yung ginong pa yung aking menjur berka Hafleb ahajar kasan Kanlaw operasyon yung katay riwa Kadang kajing kewin yung kisnam Kadang kajing kewin yung kinamarsnam Kadang kajing kewin manialulam Manialing pelam yang kitigalang Kapag crowd kam mapor madan kolor Nakata kapuan masaray bigyan mau Idan nyambut ki MDC ki marisay Kimnoon manila bersyaya kakor Kimnoon manila bersyaya kakasyari Maya hukum uweng ng nisyar Nakabantaban pendubor yang kirang basnam Kimi kini MDC nyamut Kibarisay na kakamyoki na kajilong MDC Uway na kita o kanto Yung presiden yung kaseng PPP upami Pankanbas paiba asing sinong nga ginigisi Henry nga niya chong ya bigi paiba Kabar yung ka-6 yun Kabla tao ng Congress Atas nem hak kita ispa Sanbuan Kami kanyang tenjong na uway na ginong bisyar Hapo Meghalaya High Court Henry habaki rambas nang kiyaki Udon well nong yalam na kaseng Congress Maria Lai siya po Supreme Court Kagkasyari kakanglan Mabinitaw na iya kabor yung rambas nang nakatay ko Kan mo Rasnong Kamday mga Supreme Manatuya kanaya mi Kan mo how ahajar kasan Habakar rikasi kadan na kajing tenjo kabajur Mabigil ang masyadong biyanong lang Nang yan na sayliwal ng ikapon ba Nang buhay kiyanong lang Nandiyan niya kiyanong lang Nang masaban niya Kalilang na ba ang malan po Naman ka din siya Kama na way lagi ng bisyar yung kahaykon Dahil lang ba yung CM Yung District Council Lahat tayo po Ulay siya Supreme Court Pag nga niya suyabi Kador berkebor yung ka-6 Kayang hanu ka niya kaklimat yung manisar Mana ba po niyo Yang ka 6
Saya keseng kongres kat kendai Pak Sanbuat. Bangannya cu ya pi. Kalai spa nyau po Kashmir kalalai. Ka Supreme Court kala pendu pendam. Ya kalai spa nyau po Kashmir. Kendai ka section Kabangidon mangi hadung ta kade ko puram ya kade penreu. Nama ko mo ya pi penta. Kine kisim, kine kisirda, kine kisordar, berki ramba shilong. Nama la thau ya kata kaan. Kaba khimla ban klep kadu hakine kisi. Nama kata nakwa ban kut dia kren ma por kom shashu. Nakwa ban kut ya kade dia kren ma. Kanma prashno. Kanma prathai. Ka siksanu. Mana wala penio ya ka siksanu. Udai ruway na dikraw jutang jom katay diwar bili kanan JDM lokal. Daga baburan, amdan ginoyalam na rimhoy, amdan ginoyalam na jengkia, amdan ginoyalam na kiway magkibenta yung karikasi, kipalay yona bantaw ya kasiksanu. Henry udai kau nung yalam yung nato taywar o penio ya kasiksanu. Tenamar kata, ban mikmar berbanang penklay. Ya ka sanjar kata yung Islam, bani ka sanjar kata yung Hima, ban kumju, banang perkhain ya ka bor yung paiba, menda ka de na kunta ya pi ko pinje. Ya ka sen Congress ka blayo, ban tau ya ka de ka 6 din, house name khat kanda ispa son puwa. Ida nande alu ki kertong, wena no sen mo wena ko. Langker dem bani kerpa ya pi soha ay ya ka jing Christian. Naka arpuai tadi, naka baga syab dungi kendai, naka burjuk kati. Kata kerja di tren yang naka balanpat, banakwa banbiang ya pi, baga seksa dia, kendai ke nonton di jom ke kongres, kamdai jom kawai parti, tiba syukur tenang, naka bunta ke kami kelat resito, naka sering kongres of nem kat kendai Pak Sanbuat mulai syukur.